Uthugela isibone ukuthi nalabafana-ke kusho ukuthi abazi bebengazi ukuthi irazo inenyoka. Hayi uthugeli-ke ephuma urazo ethi ya ngenani endlini kwenze njani. Uthi sithi thina sesihamba yabona ngeke mfethu sekulate and usulele sasaba ukuhlala emzini nomuntu kumelele usethi ayibo musani kuba nedrama ngenani endlini. Hayibo kuthoba sekusaba ngisho nalabafana-ke hayi embizele eceleni lo yedwa ekhulume naye ezama ukumgoqa ukuthi kumele behambe nani. Sathi urazo anikwazi uvele nihambe ngilele. Angazi noma khona into esenimoshile la endlini yami noma kwenzakalani. So ngicela ningene endlini. Siyasaba. Athi ngisabani ungena endlini, ngena endlini nganginyanyisi kuthiwa ishobisi urazo. Kuthiwa-ke bengene endlini-ke. Kuthiwa bethi bayasaba, bethi siyasaba thina ungena endlini. Kuthiwa urazo yini enisabayo, yini enisabayo. Kuthiwa amantombazane amagwala-ke bathi bevele bekhulume-ke eshukela ukuthi sibone inyoka enkulu kuthiwa nje urazo anisayindawo. Ethi anisayindawo. Kuthiwa hhayi alento zivele liyakhiwa lokho igate lakhe. Kuthiwa bashiye kanjalo angene endlini. Kuthiwa mengena abuye athi guys sinenkinga. Bathi ngase sinenkinga inyoka yami ayikho. Ngoba nithi niyibonile ngizongichazela ukuthi niyibone kanjani nokuthi ikuphi. Kuthiwa beshuke la bethi Nkosi yami ase siyithinte thina yabo bechaza ukuthi kuqhasha isivalo sabhaskidi kodwa inyoka asikaze sithinte sishiyilele kanjalo saphuma sabaleka. So athi urazo sizoyibheka-ke le nyoka sonke la because le nyoka akumele ngiyiluze. Ukuyiluza kwami ngizoluza into eziningi. So sizoyibheka sonke. So hamba sonke siye on each and every room sibheke le nyoka. Kuthiwa nekhala kuthiwa nje ukukhala kusizi. Yona le nyoka kumele itholakale. Bathi bengene emakamereni mfethu bengayitholi inyoka bebhuduze bevula obhaskidi. Lapho bacinga bayasaba vele because they know ukuthi kunogalagala wenyoka la abawucingayo. Uthi lapho urazo sekhipha isibhamu. Akukho ukubaleka akukho kwenzani yezwa. Bathi uthugeli yawe mama thumbe shone phakathi yezwa lapho uyasaba kodwa futhi uyacabanga ukuthi uzosibulala urazo basingayitholi le nyoka uthi sihambe silandelana siyacathaza uthi yena uyangena akayisaphi phela uyangena ibize nangegama ayikho inyoka ingatholakala inyoka uthi sayibheka kwaze kwasa uthi hayi ibheke inyoka size sikhathale sibheke indlu yonke sibheke egcekeni luthi inyoka ingatholakali uthi vele safika sekuzosake kwasala unight oqala waphela ngakusasa sangalala kwathiwa ayibheke inyoka akekho umuntu ozolala inyoka ingatholakali uthi sayibheka uthi lapho kufanele ukuthi sithunjwe because isiphociwe amafoni ayikho into ovumeleke ukuyenza because kumele kutholakala inyoka uthi hayi urazo ecabange late afonele inyanga yakheke uthi late nakhona sekuyisebusuku ngayizwi ngakusasa uthi afone urazo afone inyanga yakhe uthi yena unenkinga lana sekulahleka inyoka kanje and akayitholi and worried ngoba akazoyisona mase yasho inyanga yakhe hayi bengivele ngilindile call yakho inyoka yakho ila uthi inyoka yakho inyanyile ithi ukuthela igalo wabo ngisho ulo uthi inyoka yakhe ithi ukuthela igalo nabo le nyoka kwangamela ibone umuntu and sibonwe abantu so kuzomela uyilande ngento la athi urazo nizweleke bashana bami athi bashana bami nizwele nizoyikhipha le mali le yona mali enizoyikhipha akekho umuntu ozohamba la le mali engaphumile uthi hawe masisi uNkulunkulu wami lapho kufuneka inkomo ethi mo uthi hayi bese-ke siyashoka ukuthi sibuze urazo inkomo ingaba umalini uthi zothi nabangani bakusejikele labangani bakhe indlela anyanye ngayo urazo kuthiwa athi nje zothi wonke umuntu uzocontribute ekuthenini le nyoka ibuye uthi ngicotshesa senza amafoni call sicela imali siqamba amanga sithi siboshiwe abanye bethu baboshiwe emakhaya sisho zonke izinto lezo siyagcina ihlangene imali usingathi kwaku 15,000 imali bakumele iphume ekuzohamba kuyothenga ngayo inkomo uthi hayi nangempela-ke kwayimande mihlanganisi 15k kwayimande urazo esitedela usilapho sitedela isebusuku sesiyicelile imali asinazo imali zokurequesta imali besinazo nezincane sesiyifakeliyo sehlanganisela ukuthi kuphume le mali yale nyoka uthi ugelisa gcina siphumile luckily sesiba u5 manje yabo so noma kwenzakalani siyabambisana manje sesiyabambisana uthi tshela ugeli uthi sahamba uthi into ekuthiwa igroove
sayigcina lapho nabangani bethu sobathathu asikaze siphinde siye kwi-groove. Uthi kunalokho siyasonta sayitshela ukuthi uNkulunkulu usevile lapha bengenzeka noma yini, besingabulawa ile nyoka, besingabulawa yilo razo, akekho umuntu obazi ukuthi sikuphi. Into nje ethule ethe donti ebingaxoxisa, ayikho umuntu obezobamba nje urazo, ayikho umuntu obezosola urazo, ayikho nje akekho umuntu eshilo ukuthi siyahamba siyogroove endaweni yokuthi sivele sahambe sathi siya kwi-groove. So ngisho beqala becinga bazocinga kuphi amangaka ama-groove emhlabeni. Siphela lapho guys, isitori sethu namhlanje. I hope you learned something. Thank you so much for watching. Ngiyanithanda.